Kintampo nsuo ko twifa nkwala isi wo classroom Honorable Joseph Kwame Kuma wa homa no so yele ntwetwe nkomo ye wo ye ni TV so ye nkwala wo school nsuo oh Honorable me machi o Yaja aja me no kasa cheka mi dinu facho me Oman hini ya dubu ache Nana bu ache wa Oman hini ya wadubu ache Oman hini aha Redia mesrewo enya hwe oti kokko so wo ho santimewura wo ho so watia ne na echi kakra ko ha de wo se shil saba odi ne yo Trinidad and Tobago King Solomon Matias Trinidad and Tobago for di omo afofida kese na ono ne the special guest of honor eti watia ne na echi ekohwe atoto ne ma o Trinidad and Tobago asantimewura eno no ai oti kokko so wa asantimewura asida na we're back in Tampa na say dey mini wa Kintampo kurodu yamu a ana we yes Kintampo atifin ba bi Kintampo kuro mu ankasa na dey ntina ma abasa ebi asipen ana nyekura nyame anim na anu die yi na mahu mfonyin no a ba me MC no na anu me ne kasa wa akoma FM wonu mom kire se imprensa no ba me de this is the first time mama hu say nsuo no etimi nam school no musa or say this the third time I see or say the third time it's the first and second no dia na mo no mutu ho asaba third nyekure wo mu ni say me this is the first time mama hu sa de no but in the tintin ni tiatia ne say Kintampo kurodua no mu ya kwan enkoso aban adwuma ento aso ankoso ewo kurodua no mu akofa bae ni nyina no ye drainage system gutters a SSA wo kuro no mu na ensuo famu yo etene kono eni hwansa ni autie ni Kintampo kwantepon no so a wo hunu fefefe no mfa se Kumasi Tamale stretch no ena ye ne a eye kotal ewo kuro no so ena president Kufombre na one honorable Raza former MC onu so nya quarter of a kilometer bi e de far hospital na nchen de call municipal assembly kwanya e da Kintampo no in the Kintampo kurodu that big municipality a Kintampo municipal kwan mienu pe hey oh yes make say kwan baako because near every Techima Tamale kwan dey eko up to Pagano and no say any dey dem ko e aban kwan e ban road what you say apart from no president Kufombe no mo be ye tia baako and na no zongo development e bi say 4.5 kilometers but em say half kilometer bi na e da ho na just say akwan ni krom ho na my gutters important nsuo no akwan very good akwan ni ho nti there are no enough gutters to serve as drainage system and kuro no wo sane mu eti ano arabu kuma anamon bai na mutuo sade be ya mu betimi avert sa situation na ebi nsibio oni DC nkomodie na kosi sei sade be ya enkoto aso prena nkomodie nyina ni as a member of parliament omana munsini no me by last two sittings my first question am bisa minister of roads nyekure woman say His Excellency John Dramani Mahama edi akwan no ma contract na contractor also and the me kai omo ye gutters FLA gutters ni bi ewo ba bi afre group line chiraman kama geno ho continuation
anjuma no na ekoso omo fele gravel kama asema mi kan eho area no flooding no entimi nkoso senia mo line ba bia wa hunu ye fro ho Kintampo mo line ena na mo fo e line ho hono na bepo no wo a fie no yasi abada enti because of eho akwan no enya nkoso gutters bi ankoso gravel bi ankoso no eho na sansuo no efiri a etesane saa enam kurodua no mu a school nkola yo ho nka aka no enti me bisa a question no about the rules that were given as at 2015-2016 no. When are we going to complete? Is the government going to complete those rules? Minister numbers mami mbia say contractors no efa omonoma esesa omonoma kwet ena me bisa say anye bia contractors no ma resist certificate na omo resist here was you resist certificate and to sign here the contractor naka 2.6 million 2.6 million minia na betemende contractor no yantua naka na sebi obetumi ama ni machines awokwan no so afebo nti year of rules no continuation no and Kintampo man anya ne chefa wo kofa ba ni nyina no bibia ye betumi asi abrosan ma school no but ensusa no yentumi control this a year kwan no na kwan na boa drainage with good drainage system ya eto Kintampo man e da drainage no fin no Honorable Joseph Kwame Kuma mami fonsi ameda Kintampo of MP ne ne twen komo no o say o betime si school dan ne ade ne nso so ma anye kwan no dia that drainage system any one betime mantin kwala no de munie